Pozdrav svima, došli u novu epizodu sa vama Astin Gaming i mi danas igramo Assassin's Creed. I u ovom klipu ćemo da ubijemo na čove naše. Samo sekund. Ovako ćemo. Sve mi ćemo ga prvo udariti, želim isprobam nove napade u ovom klipu, pošto sad trenutno igram na joysticku i na joysticku i ne znam kako se zove. Gdje se brani. A gdje se brani? To znači na testuri sam to radio i pokušao sam znači da te veštine samo što mi je teže iz razloga što nemam niš ovaj lak. Brani se. Mene si našao. Ne. Okej, sad je malo previše. Pokoko se. Može, ajde koliko hoćete. Ja imam super napad. Ne, ima i napad ovdje kad te uhvate. Samo što gledat ćemo nekog youtubera kao kad te uhvate možeš da ga šutneš. Nešto tako. Samo što sad trenutno to ne znam uraditi. Probat ćemo i sljedeći. Znači trenutno smo na standard. O, kako je bio. Ajde ćemo se malo tući normalno. Nećemo se Joj, šta im radi? Ove veštine se malo preprobaju, nisu sve ovako baš radio, ali znači sad mi se sviđa da puno kako je. Znači u našu ašticu ću nekog da probam. Stari, ipak volim ipak mačima da se bijem. Stvari, ajmo mi ipak s ovom mošticom nije kad istučemo ni nožem, pošto ovdje imam ni da bacam i da istučem nožem. E sad valjda ako istučem nožem, pa izvedi nož. Nožem se slabije branim, ne mogu mi tako, znači vratiti granatem. I to je veoma zanimljivo iz razloga što imaju jači ratnici, skidaju puno. Sad sam ja trenutno stopirao malo samo da namestim audio, što preglasan mi je. Neću znači da mi bude toliki voice, dobro, ovo ćemo smanjiti. Ok, music. Znači ne mora to ono da bude puno, ali
Samo malo da se čujem i ja. Evo, ajde. Ok, idemo back, ovo ćemo isključiti. Sami da smo se Klikam se na joystick, to mi se sviđa. E sad, ajde, nećemo se željeti puno, želim nekog da ubijemo kad skočim, pošto to nisam još radio. Ne, nisam što. Malo je teže to uraditi na joysticku, jer to na tastaturi... Ne, aha, sam da obeležim. Sad, šta me napadaš, nisam ti još skrivio. Pay for your sins. Ok, bad match. Karam sprint. Nešto pobeći. Znam, imam ideju. Ne, bešta ljudi. O daj, sklonite se. To bre, macane. Jeste da mi bagu Assassin's Creed, ali šta ću, volim da ga igram i želeo sam jednom da ga snimim. Jeste, sad popre sam malo FPS, bio mi je 30, a mi ćemo ovaj posljednji. Da ubijem, želim pravilno da ubijem. Pa ne, nju sad će me napast. Šta sam vam skrivio? Ajme mi. Hoće on četvoro mene. Ovo je bizar. Ajme sad četvoro. Sad se okrećem. Jaki su ovi malo. Nisu jaki, nego sam se ja zeznao kod ovog. Kad se brani ovako da ne uradila moći. Inače sviđa mi se ovo što sam otkrio ovom videu, jer iz jednog pokušaja možete da ih ubijete. Ako se pitate kako to uraditi, ajde pauzirat ćemo ovo. Više nećemo snimati, znači prekidamo video i ako se pitate kako ovo uraditi, samo pritisnite, kako se zove, da brzo trčite, to držite kao onaj štit kad se štitite protiv nekog i samo pritišćite gdje udarate, znači desni klik na mišu i levi klik na mišu, držite non stop desni klik, a levi non stop pritišćite. To jest meni je sad na joysticku, ali znam kako je na mišu, pošto mi pre i proveravao. I kao ste pogledali ovaj video, nadam se da vam se svidjelo i ne zaboravite da lajkujete, šerujete i subscribe-ujete.
i vidimo se u sljedećem klipu. Pozdrav!